Diplomacija. Koje šta? Laži i maši. Večere, ručkovi, velika primanja, šampanjac, torte, majoneze, cilindraši, nabit gusice. Gozaju se po ložama i automobilima. Šinjoni, lornjoni, frak, zlato, dijamanti, briljanti, busoranti, balerine i glumice, otjenost, protokol, aha. A sve sama kurva, muška i ženska, đubre do đubreta. Ali ima jedno vrijeme, kad svršava kurvin pir. Kad svi bježe u Božju mater, skrivaju se po mičnim rupama kukavička gavat. I onda mi vojnici uzimamo stvar u svoje ruke i počinje... Što počinje? Vrlo dobro! Stvarno!